nine bekunene sekuphele tinyanga letintsatfu solo lomkhuhlane wa COVID-19 waqala noma ke wefika eveni la kaNgwane kuthethwe ke tinqumo letilukhuni kakhulu bekunene kuletinyanga letintsatfu lesisuka kuto la khona kwaqala ngokuthi imbube yemhlaba ithume libandla le cabinet ukuthi limemetele siveni ukuthi sesitawungena esimeni lesesiphuthumako bekunene lesitawulungela ukuthi silwe nalomkhuhlane ngithanda ke ukuthatha lelithuba namuhla kubonga onke emabandla lebeka sebenza lomsebenzi kuletinyanga letintsatfu libandla letindvuna tembuso letisgejane letilidwa nguye deputy prime minister sibonga nje umsebenzi lomkhulu lowendiwa onke lamabandla solo umsebenzi waqala silwa nawo lomkhuhlane bekunene emabandla labuke tetinhlangothi letehlukene lamanye akahulumende lamanye aku private sector bekunene sibonga nje kutinikela kwabo sisasebenza lomsebenzi lomkhulu kangaka nalolukhuni longazange sobonwe eveni bekunene sithi ke singihulumende wembube sithandza ukukhutsata nekugcizelela emaswatini ukuthi sitawuqhubeka sente konke lokusemandleni ukuthi silandzele luhlelo lesithunywe lona lokuthi siphephise umnotho siphindze siphephise netimpilo temaswati bekunene ikakhulu nje sibuke nekuthi temabhizinisi nato tiyasitakala ukuthi tiqhube emabhizinisi aqhubeka asebenza akhicite kuze ukuthi angetulimala bekunene sithandza ke nekubika siveni ukuthi luhlelo lwekusita labo labahluphekile labaswele bekunene labanye labalahlekelwe na imisebenzi lusaqhubeka kahle lo sikhuluma nje sesinebantu labathi inkhulungwane leti nza 300,000 liwebantu lecishe sebasitakele kuloluhlelo lesilicalile kulenyanga lesikuyo bekunene lolu ke lusito lokusita abantu labaswele kudla ukuthi bathunyelelwe imali labanye banikwe nekudla lokwahlukahlukene ngihulumende wembube ukuthi basitakale kulesimo lesibuqayi bekunene sithandza ke nekubonga bonke labasisitile tinini tenkosi leti sitile tasibambisa singihulumende ukuthi kusitakale emaswati ikakhulu kuloluhlangothi lwekudla bekunene siyachubeka ke nawo umsebenzi lokubonakala ukuthi vele usetawuthatha emalanga kuba nathi bekunene ngoba lomkhuhlane uyabonakala ukuthi usagijima kubhekeke nje ukuthi enyangeni lesiya kuyo tinombolo tibe setulu kakhulu uma laba betempilo babale kahle bekunene uma babuka lezinga letinombolo letikhula ngato kulesigaba lesikuso bekunene asisho ke ukuthi kulamaviki laphelile bekunene njengoba nje bese siqalile kuphefumulisa umnotho sesivumele emabhizinisi lathite ukuthi aqale kusebenza sibone kukhula kakhulu tinombolo talaba lase banalomkhuhlane kulamaviki laphelile bekunene kungako ke kulesigaba lesi sithi singihulumende wembube sesithethe sinqumo sekwekuthi kuthengiswa kwetshwala kutawumiswa bekunene kwakhiwa kwabo nekuthengiswa kwabo kusukela lulunye kulenyanga letako 1st of July bekunene
sekubonakele ukuthi tshwala lobunye lobuhamba embili ekuhambiseni noma ke kugijimisa kwalomkhuhlane esiveni bekunene sithi ngekubuka lesimo setempilo nekokuthi lo ticwayiso lesititholako kubo betempilo bathi baqwayisa uhulumende ukuthi asekumiswe kuthengiswa kwetshwala bekunene sitawubuketwa lesimo kuletinyanga letimbili letitako sive sitawatiswa ngalokulandzelako sisitabe sisibuka ngemehlo lakhaliphile lesimo sitawuqhubeka sive sisatise bekunene ukuthi indzaba yokuthengiswa tshwala itawuma njani sisaqhubeka nawo emalanga sisabuka ikakhulu wona lomkhuhlane ukuthi tinombolo tihamba kanjani ngoba setibonakele ukuthi setivele tiyagabzela bekunene sesaba ukuthi titaze tengame live tengame nato tempilo eveni laseSwatini siphinze ke sichizelele bekunene ukuthi naso simo vele lesiphuthumako sisaqhubeka bekunene kusesebhekekile ukuthi bantu balandzele yonke imigomo uhulumende bekasolo ayimemetela yokuhlala emakhaya kugqoka ama-mask kugeza tandla ngaso sonke isikhathi konke lokho bekunene akushintshi sisaqhubeka sithi vele lesimo sisisebende sivele sikhuthalele bekunene ukuthi sende konke lokufanele ukuthi sitivikele thina siphinde sivikele nalabo labadudane nathi bekunene njengoba nje sesishito ukuthi sive sitaqhubeka sisatise ukuthi lo mkhuhlane uqhubeka kanjani nebaka Global Fund ke nabo sebasatisile ukuthi khona lusito lolunganga 40 million lese banika babambisa live ngalo bekunene nabo siyabonga kakhulu kulolusito lolutabe lusita kakhulu kuto tempilo siyababonga baka Global Fund siphinze ke siqhubeke sisatise sive ukuthi kuvula kwetikolwa nemakolishi nema universities bekunene kuvele kusaqhubeka mhla ka6 enyangeni letako emalungiselelo asavele ayendiwa sasezingeni lelisetulu bekunene endiwa ngilo litiko letemfundo sithi ke bekunene siva satiswe lokho kutawuqala labo labacedzako baka form 5 batawube bavula mhla ka6 July bekunene labo ke labaphathekako kulomsebenzi wekufundzisa etikolweni nasekumakolishi lafana nabo SNAT bo EPA nebaka UN nabo bekunene sisebenzisana nabo kulungiselela lomsebenzi wekuvulwa kwetikolwa bekunene selivele uhlelo lwakhiwe loluphelele loluchazako ukuthi titawuvulwa kanjani tona tikolwa ngoba bantwana ngete bahlale emakhaya ngaso sonke isikhathi vele sesifikile isikhathi ukuthi sisale sibuka ukuthi tikolwa tivulwa njani silesigaba ke sithanza nekuqela bothishela batali ikakhulu nalaba labatabi bathutha bantwana babamikisa khona etikolweni laba labemabhasi nemakhumbi bekunene ukuthi basebenzisane nahulumende kuze ukuthi lo msebenzi lesitabe siusebenta uhambe kahle kakhulu bekunene sitawuqhubeka ke nekuthi bekunene siuphefumulisa umnotho lawo mabhizinisi labonakala ukuthi asafikile esigabeni sekuthi sale siwavula sive sitawatiswa bekunene ngoba lokuningi sekuyavulwa kuze ukuthi impilo itawo bese iyabuyela seyiba sesimeni lesejwayelekile bekunene ngithanda nje ukugcizelela ukuthi emaswati liswati ngalinye alivele bekunene lo lekuthathe lendzaba yalesifo sivele sisithathe
ngekutimisela kakhulu bekunene uvele utiqoqe wena uphinze uqoqe nalabo labadutane nawe ungabuki ukuthi utawusitwa ngilomunye umuntu dinakelele wena wende konke lokusemandleni ukuthi uphephe naleti texwayiso nje ukuthi kumele sigeze tandla ngaso sonke isikhathi singaqhawulani bekunene siphinze sikhweshelane ngaso sonke isikhathi sigqoke ema-mask ngaso sonke isikhathi singathinzi buso nekuthi-ke singahambi siphutsata sithinza tindzawo letahlukene ngetandla tethu bekunene konke lokho sithi emaswati akachubeke akulandzele ngoba uma senda njalo sitawuphepha bekunene sithi-ke asiphinze kulesigaba lesi sekhute umonakalo bekunene lesesiwubona lala khona emadvodza noma bobabe sebahlukubeta bomake lemakhaya phinze futhi bahlukubeta nebantwana sithi bekunene siyakuqwayisa lokhu ukuthi akungaqhubeki uma ngabe kuqhubeka umthetho utawuthatha indzawo bekunene ukuthi bomake nebantwana abahlale bavikelekile ngaso sonke isikhathi bangahlukubeteki bahlukubetwe bobabe bekunene kulesigaba lesi-ke sithanza nekubonga kwendlulisa nje kubonga kakhulu egameni lahulumende wembube kubo bonke labasebenta lomsebenzi lesibhekene nawo bonesi nabodokotela nabo bonke labasebenta ema-laboratories nalabo sibabita ngathi ma-volunteers bekunene bonke nje labasebenta lomkhankaso sithi siyabonga ukuthi baqhubeke babe masotsha laqinile lavikela lona live ukuthi siphephe sithanza-ke bekunene kulesigaba lesi kubonga uNkulunkulu lo ngumnini mandla onke kuqhubeka ukuthi live laKangwane aqhubeke aligcine alivikele ikakhulu nje kulomkhuhlane lesibhekene nawo siyabona emaveni lamanye lomkhuhlane lona ulimata abantu labaningi ugulisa abantu labaningi kodwa thine la siyabona ukuthi bafundisi nebabhishopi nato tonke tingcebo taNkulunkulu bekunene ngekwehlukana kwato tiyaqhubeka tiyalithandazela lelive ngoba live laKangwane sisekelo salo umthandazo sithi-ke asibonge kakhulu kini nonke bekunene kubo bonke bazalwane ngoba siyakholwa ukuthi kude lokumehlula kuNkulunkulu nawo lo mkhuhlane lesibhekene nawo utawehlulwa but utawehlulwa bekunene nguwo umthandazo sibonga kakhulu bekunene sendlulisa kubonga singaqedzi kuwo emakhosi laqhubekako asiniketa bekunene indlela asicondzisa asifundzisa nekusiniketa emasu laphakeme kakhulu ukuthi lo mkhuhlane singawunqoba njani siyabonga kakhulu singihulumende sisive semaswati ukuthi emakhosi avele alihlahlandlela ayaqhubeka ayasihola kulesikhathi lesi lesimadima kakhulu bekunene lapho sibhekene khona nemkhuhlane lomkhulu kangaka kulesikhathi lesi bekunene sithanza nje kusho ukuthi emaswatini akavele aticoce atinakelele njengoba sibona lo mkhuhlane uqhubeka ugijima kangaka siyakholwa ukuthi sitawunqoba uma ngabe sibumbene simunye siphinze futhi senda konke lokhu lokufanele ukuthi sikwende kuze ukuthi sitawuvikeleka kulomkhuhlane siyabonga bekunene. Thank you.